tako da odete na putovanje besplatno ili jako jeftino. Ako hoćete da ostanete duže na putovanju, najbolje da pogledate Facebook grupe Digital Nomads, jer tu ljudi objavljuju svoje stanove i kuće za mali novac. Dakle, dok ljudi nisu u svojim stanovima, žele da izdaju te stanove da bi zaradili nešto novca i to vam je mnogo jeftinije od bookinga i Airbnb-a. Tako smo mi našli super stan na Malti za mjesec dana za samo 900 evra, što ako znate cijene na Malti, to je prejeftino. Zatim, ako volite životinje, ovo je meni inače lično stan, a to je da možete da čuvate nečije kućne ljubimce u zamjenu za smještaj. Dakle, slična je situacija, ljudi izdaju svoje stanove u zamjenu za to da čuvate njihove mačke ili pse. Najbolje za to da pogledate sajt Trusted House Sitters. Zatim, za besplatno putovanje najbolje je da pogledate sajt World Packers i to je sajt gdje možete da volontirate i to su razni poslovi volontiranja. I stvarno to može da bude nešto zanimljivo, na primjer da učite nekoga engleski, da vodite društvene mreže, da vodite turiste na neka mjesta i tako dalje. I posljednje, ako imate ispod 30 godina, pogledajte Facebook grupe vezano za Erasmus, jer tu stalno budu neki zanimljivi projekti, a Erasmus je udruženje za mlade i tu vam bude apsolutno sve plaćeno. Nadam se da vam je ovo pomoglo.